Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu billahi min hali ahlin nar. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwaratal arda min nuri syamsika abadan abada. Ya alimu ya syahidu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, sedaya para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai kang langkung ajunan si mulya Kiai Ali Wafa selaku pengasuh lembaga Nurul Anwar, ajunan si mulya Guru Abdina Kiai Hasin Imran, juga ajunan si mulya Kiai Waris Anwar, ajunan si mulya Kiai Ahmad Rafiq Bahrain, ajunan si mulya Kiai Badrut Tamam, ajunan setuju para masyayikh selain seabdina tak sempat nyebut satu persatu, namun tak ngorangi dek rasa ngormat abdina aparatur pemerintah baik sipil maupun abri kong langkong kepala desa Ekak Dinto, beliau Bapak Muhlisin beserta setap epon seabdina sangat amul jaaki. Kabula Allah seteja para undangan wali murid wali santri same-same hadir seteja seabdina sangat amul jaaki. Alhamdulillah sumalhamdulillah sumalhamdulillah, malam mangken kita bersama takdir sarang Allah bisa bermawajah bermujalasa tempat sebenar mabarokah dalam rangka haflatul ihtitam, haflatul imtihan, haflatul tasyakur termantar papangkian malam semangken kita bersama pane kebanyak oleh barokah bahkan itoranin rahmat sarang Allah abdina ajunan seteja sehingga parengi kaudien sesampurna di dunia wal akhirah, amin Allahumma. Salatullah wassalamuhu, mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan ke beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalaban badana beliau abdina ajunan seteja bisa terangkis dari jurang kegelapan menuju ke alam yang sangat terang benderang ingkibani kekalaban badana ad-dinul Islam, inna dina indallahil is. Allahumma salli ala Muhammad. Para rabu si abdina sangat amul jaaki matur cangkolang diminda ajunan setuju para masyayikh karena terus terang abdina lawan nega santrena ke Hasin tagelero ke Ali Bapak ngunjeng gula harap ngunjeng gula aneka gula pas tak bisa juga tapi dia pun almarhum guru abdina tak yang kiki hari ris kan abdina loh mereka yonceng mulen ki montuk badana ilmu kerja lampun yoncengan orang ris Kak Dinto mon la epakon eka butuh orang mon la naku amek patenang langkep ya bawa tak ada apa dah ni kan kan aja mungkin tak ada orang dah ni kan
Tapi pakun kamian gula nika. Macam-macam nika ongguan. Juga mi. Allahumma sholli ala Muhammad. Pacur gula ajunan sada jala nikah ika leng-lengin para ulama ika bolong sarang para masyayikh para kiai. Mangkan kiai setong le panika para rabu bisa nolak saibu belai. Kiai setong. Tenang gula ajunan sada jamun ki beda kiai. Al ulama warasatul anbiya kiai panika nanti nana waris anna para nabi para. Mangkan le pacur beten kaulah ajunan panika eka polong eka sarang para ulama. Bahkan Kanjeng Nabi pernah matur deka pasera malaikat Jibril debuna sabanika pasera ulama panika malaikat Jibril. Jawab sarang malaikat Jibril, hum suruj ummatika fid dunya wal akhirah. Ulama panika Muhammad sebagai penerang paniraan umat sampian dunya akhirat. Alhamdulillah. Terus aki sareng malaikat Jibril tuba liman arafahum ontong ongku orang selebur seneng deka ulama, lebur ongku deka ulama, selamat ongku deka manabi seneng deka para ulama. Wal wail liman angkarahum ben bakal celaka orang setak lebur deka ulama. Kula bi ajunan sateja ngaputuaki ulah ngandung buto kia arembi buto kagia pelet buto kagia mulangare buto kagia abinia buto kagia matiya buto kagia terselamat. Kula ajunan sateja man terpakun yang gep santri sarang para masyayikh yang teralong polongan dunya ahe terus terangi kepada mangken gula wanianan kiai anreng tani anreng togang ngelak terut keng bulan lambek nih al mukri pamancing dari pukul setengah malam sampai subuh bulan tak apal alfiah dubab harinya bah tetin malam menang Eki Bahrul Widad Longos beri malam juga luan Jember ini gak makin kanji kayak ngeter le manika nenggu laning haram ngeter lawan jutain apa bedanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Tuba liman arafahum wal wail liman angkarahum. Tenang gula ajunan satu aja pakamban banyak para masyayikh para kiai tak kira pada bencana para tak kira pada tanah longsor tak kira pada tsunami tak kira pada angin puting beliung janjak Madura angin puting beliung napa jadi berilai ke bola bi gula pakun ba si palak tahun malon balaun kan ni berilai bola uli songo lambek dia ni kata bu balaun ni kebelai bala tahun belai tahunan artian biasan bila rak nimber ni pas beda pas aulang dari atas ada kering dapur ben Roma kak ruah bala tahun gading bi ring Madura bala tahun tak tahu beda lagi antara bala tahun ben bala tahun nikah aulang dari atas ke bebe mun bala tahun ngecer nama nyuruh muncul engkau. Allahumma sholli ala Muhammad. Ning adan masjid Demak lho paneka para Rabu dimin bade labeng. Ning adan masjid paneka bade tabu nah. Lir sampai tabu ini enggak benjarian nih kenapa? Caran mega Islam cuman lambak wali songo paneka orang senyong atabuan iya dan masjid le apa nikah le nek ilabang luar le apa nikah beda karkes apa nikah yuk napa karkes benih beste napa maca syahadat dua dati labang nikah pas ekocen babu syahadatain labang dua syahadat babu syahadatain
Nika aslina. Eding bi orang coba. Mun bade orang haji kantos kemaken coba pakun marga bayaki labang sakaten. Padahal aslina labang sahadatain. Labang sakaten. Eding bi orang Madura. Marga bayaki labang saketeng. Nek ketemu niki Habib dah. Almarhum Alisam. Pasti labang saketeng. Engki kan? Gereng Madura jatuh kang ngombe. Reng Madura kabenyaan lakar kengke oke. Nyamah kus bagus bi reng Madura ebe obe. Apal kapi ba? Nyamah sebanyak panikah ngalae Al-Qur'an. Bi reng Madura ebe obe i pasal salan. Wa salli ala Muhammad. Tak kira beda bencana mana biki beda kiai ulama mangkan reng bakampen seri beri indah banika sekonik kan sesede sekonik bagi sekonik banika seri beri indah si corona kemarin corona ni kak beda mikrofon apa jangan udah boleh tak lemari mari bang Gajak bosang si bolang buat mula masak tengah malam gol 2 soro ngelat telur pangomoman tore areng bareng ngelat telur kapi panolaan kiamat di mana budi kiamat tak kok telur jak tengah malam lo bani katuku lah notop kapi gek lakian kena tekar ngocak ada tuku muka setia saya gak butuh kun telur sekone jadi datang di kelak. Allahumma sholli ala. Waduh saya serah aku boy napa kocor serapi topak sabereng bang aku boy kapi. Bener? Telepon tadi, telepon mesak sabereng bah itu TV. Akaroh benia selamatan atelasan. Bener nih sedekah kini kakan TV. Allahumma sholli ala Muhammad. Termantar selamat dah. Boy ganja banyak ulama lebur ke kiai, bencukan banyak sedekah, banyak selebur sedekah. Kita bangki sehingga bencana tak separah mana bineng luar Madura panika. Prediksi neng Madura panika wararabu paling banyak. Orang mate kutu neng Madura. Apa-apa? Karena orang mate, karena orang Madura manika pengkol. Pengko tak pengko? Pengko orang Madura. Suruh jaga jarak. Pakun pe siapa tompo. Bener? Ki suruh notop masjid ika amma bude Madura top. Ki suruh maskeran. Sebab ile era. Tidak makin corona apa nyerbu dari ile era apa? Pengko tak pengko? Gulan di embani compok panikah sampak orang kiba bi gula kapakong kapak bu sontek ba iku bang sontek dewa kasak mari sontek bae barengin napil pas ada bu sabane ke dokter panikah Pak Abus bah sambian ambu caroko kopi ambuin engki gunjing bon lestari sontek dewa ke timur ide jan compok kan lah beda berung kak sak ning beda berung ku tak ambu keluna anak apa bah ambu keluh yare tang leer kering ada rumah kek iya tina mayu ambu ke berung ternyata ada bak ke berung ku tak pas ngocak kopi setong kita ada bak ke compok ani ke pengkon ring Madura kopi deremam bian bacaan dokter gela deremah. Apa engkau hari ya cong sati jariah engkau atau dokter ada deremah can dokter gela aroko ambuin mun beda kopi ambuin hari bingko lah ambuin pengko tak pengko reng Madura pengko reng Madura keng pengko bener beri aplostore pakun tauladan melolo saya beri aplaus engkau tak iba melo gulo le dua pon pak giburu mere maurib awal gulo ngisi pengajian kado seret pah nyebi motor sareng supir lah tore ngisiin pengajian pah marin kini kaya sini sareng selawat ni pas raki ka orang lain mangkat nih kakak kanjep
tepat waktu tak iki. Alhamdulillah. Keng tero along polong sareng guru sareng para masyayikh mangkane ngak gula menika wis aki aba juba nika. Keng tero iko aki ae. Kalura kallu. Man tasyabaha bi qaumin fa huwa minhum. Orang mun panyeropanin sitong kaum berarti termasuk bagian kaum kini kah. Mun nyoropanin kiai berarti lari pirip kiai. Bener? Selain gini kami rop taporo pole gula di supir nih. Kini supir gula. Ajanggu lanceng. Lah kota porop melolo. Elenteng riber in ku tak pahat habis ke kini kah. Ya pong-pong bedo ring kami terima keng lecek. Aja bis ke kini kah. Sabar nang balai bani ka pengajian. Molotet. Subhanallah. Wala lata anu wala la ngabasa ki gule cek nang kene gelu. Sedengan gini kelanjang raja pagi abarewo. Pas akalan pitakwa ya campur greba. Gule cek akalan biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Debak ke motor gula pas ngocak bareng di gula si abidatu. Ku tak pas ngocak dek ni kang wor jegen gula ni kecak macam. Pernah kau jangan ke Lampereng boy kak sak dia gunung menika. Pas tada ring mangkiin gula sekali. Pak ini ke saya bangkiin gula lanangan nang itu batu dah. Ni kapong-pong bedo ring ame nama kang lecek. Ketipu apa kiai manabi di atas apa napa iku bi kini kan udah ada si mangkiin je ari kok udah tak akan rekan norek ku tak ada budak ni kan punten ni ke saya manabi compok iku anjit semak ke compok gula ke madrasah jadi compok semak kan bener jadi compok ni punten maksudnya moret tak saling tajuk bo mana bayu compok punten habis pasti panggil kepada yang mulia Kiai Harisul Umam dipersilakan menaiki panggung kehormatan itu tinggi gula pak Harisul Umam ongkei wabi gula pah nyokal pah apa anak pagi mak tak anu mak tak padeng ini gelu lain potong. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pernah gula oncengan dua karena saya pertama bani kata berarti jauh antara gending ke bakong jauh mungkin gula nyambi sepeda karena undangan saya nomor 2 bani ke jauh tetilo bani ka gula saya nomor 2 nyambi motor dan ni kata dia gula mak liak pulepuh malingnya manok nyonok jadi mangkat apa awal nyambi sepeda dapat ke parkiran ku tak parkiran bas ngocam ni pakada jenom iku pahirikan maca diin kok lah akhirnya panggil gula bidatu ni atas panggung ku tak pas sepeda itu temenin alias tibi lai temenin badan yang pengkir lorong kamu satejaan gula wala bi parkiran na layan le mak kiai le kan kini kak jubah gula pas tak kelampi biasa apa nak kota borok Allahumma sholli ala Muhammad bunga abdina ajunan sateja termasuk aswarga sateja manturan tak nerima siksa mulai itunya amin Allahumma Abu Hurairah acerita rawa Abu Hurairah mata rajulun di zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman kanjeng Nabi Muhammad beda orang laki mati bani kayu nikah saya cerita apa nikah langsung Abu Hurairah mata rajulun fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman kanjeng Nabi beda orang mati beda orang laki mati faqama an-nabiyyu li yusalli alaihi kanjeng Nabi jaga kanggo nyampe jengakin mayit ban Pataharrakal kafanu kutak labun bani ka bahkuli bani. Waktu sampai jengakin sareng kanjeng Nabi labun akuli Pak. Labun akuli faru'an nabiyyu hayyatan kanjeng Nabi pas ngolaten olar alek-lek ka mayit bani ka. Faru'an nabiyyu hayyatan tamtasuka damahu wa ta'kulu lahmahu ekakan daging isep-sep dereuna bani ka. Pas cekeh
Sayyidina Abu Bakar wah ngelak tongkat pentongah soalnya mak ular fatatakallamu bilisanin fasihin ular pas bisa benta asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh lima tadribuni iya Abu Bakrin Abu Bakar napa sampian makmu kula gulai ko wa ana walaysa li dambun gula ta andi tusa wa ana ma'murutun bidzalika ila yaumil qiyamah mulai perintah sareng Allah ipakon nyiksa mayit panikah mulai itunya sampai ke alam akhirat sampai dina kiamat nah odo periksanin sareng Sayyidina Abu Bakar wa ma khatayahu nah pakasalahan mayit panikah lahu salah khatayatin mayit panikah andi kesalahan macam tel mak tegang tak tegang enten tak tegang enten mulakna tak takut bila pun apa mengkibur juga men apa senomor setong napa kesalahan al-ula tarikus shalah ular bah bisa benta senomor setong Abu Bakar kesalahan mayit panikah mayit panikah mulai lahir sampai mati cetak pernah bejeng iko takut abejeng kapigi alhamdulillah napa boleh kanjo bukan hanya kota santri tapi kota kiai alhamdulillah rogi sampean mun tak berjemaah ke kiai mak semak ke kiai semak ke kiai apa semak ke Husin mesti tak berjemaah rogi oning jangan abejeng tak tahu nih oh iya nih enggak sampean masih gula kenal enti lamarin iktidal pasti enggak orang yang gerak jalan lah sami Allahu liman hamidah baik kuat sallu kama raaitumuni usolli debun kanjeng Nabi abajeng abaan kapi pada bentang bajang dari abajeng kanjeng Nabi akati salat para ulama nih kebon kepek tere pompong tetemu ban kiai pelap nikah jalan dengan baju dan nikah langsung Allah tak usah angka ani kesunat madhep kiblat nikah aja cerbi gelipir kopek Allahu Akbar kadang-kadang batu keresare Allah Akbar selada nikah patah kercek miring enggak orang yang capuk banyak oceh padahal ate benih nikah nikah angka biasa tak usah tekeret ngir Allahu Akbar Joko Allah abajeng lah pada tempat tahmun aruku sabak katoot ai sabak kebetes nyari cunggelang sami Allahu liman hamidah tumaknina cekak mun tak tumaknina gun karenyong sangyong tak sabajeng napa tumaknina cekak Allahu liman hamidah cekak baba pada cekak atas pada sami Allahu liman hamidah kan pahingak penanggalan Allahumma shalli ala Muhammad oning pun jangan ada bajang kibah berjamaah salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bi sam'in wa isrina darajatan salat berjamaah sekalian lebih raja genjarna tempeng bi si asolat ketibi petole kor kaleh panjenengan asolat berjamaah sareng ki ali wapa maurib sekalian pas kalakuna sampian panika bojang maurib petole kor kaleh ki kerajaan bansa ki kerajaan si berjamaah sekalian karo alhamdulillah napa boleh nih kayaknya mau pas tak berjamaah dujak santri sedojo lah panika sepenting lah Fatihah sepak tepak rapak lah ampun amak mompot nggih pun saya letak pate genah karo bacana nggih empon saya ada ihdina siratal mustaqim siratal ladzina ta'ala mulai enggak gini kan pon saya ada kita bagi mungkin melihat abud tuan idza wujida al-amru ila ghairi ahlihi fantadhiri sa'an sedang urusan meni bagi orang yang tak apak tunggu saat kehancurannya. Kalau pada cerita orang yang bajang menikah, abang tak pernah sekolah, abang tak pernah montuk butuh imam butuh makmum butuhan boleh.
makmum maka telo basirah ingki bani ka Musa Ibrahim pas berseji oh lao pada budun letak oning kasi mabetal ka bojeng letak oning je tak pernah sekolah wah langsung le bani ka bah ngimamin Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin waladhdallin amin pah beda tekos keger Musa ngucap pas ka Ibrahim ha itu jadi tak tahu kasih mabetal ka bojeng ha beda tekos keger mun apa jeung ceu bentaan betal imam aja yang buduk iya aku tak bahasa toleh mangkal jadi aja ida belain benar pakun pengkongan jadi betal jet kuah seok laok bersenji ku tak pas ngocak engkau orang tak bentaan ya pada budun jadi ya akhirnya apa macarat suratan qul ya ayyuhal kafiruna la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidun ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud bersenji bas ngocak mak nyaman budak budun ngocak imam kalau baik belain bahbi bersenji lakum dinukum oh lakum dinukum waliyadin Allahu Akbar rakaat nomor 2 bah ngocol rat sortan selancar Bismillahirrahmanirrahim sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أهوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله baca bas beda bacaan suhufi Ibrahim wa Musa Allahu Akbar patapor imam apa bi bersenji mun teti imam Pak Atil lego arapa yang makol tokolan makun Musa bin Ibrahim saya sebut engkau rimak memah pada terus selamat tersebut kiai kok ku tak jaga boleh iya marah ulangi kuang ulang pesan suhufi Ibrahim wa Musa wa bersenji Allahu Akbar tak tahu ke Quran ibu tambahin anapa al jahlu dulmun buduh bani kepetak rela tak rela andi anak butuh Anak boleh seman-seman mangken pani kasih ngajar babudu. Boleh sih bahaya nikah nih. Boleh sih bahaya. Cengat you. Ki bagi bahaya, billahi bahaya nih. Ternyata compok sebenarnya tak pernah untuk gara-gara nikah. Alaku ke Malaysia bahi kirimin 4 juta, 5 juta hapi. Tompas tak pernah. Bahim lagi sepeda saya ganteng. Bahaya iman seman mangken terjak babudu. Pak alim kita pak tak repot al qori, pot al mu'in bidayah. Talimul muta'allim lah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Cuman makin bahaya. Coba tarik pikir. Mon ki jaman aku le ramba. Amin apa ajaran billahi cik malarata. Tarik kak bukaan makin. Kiba? Ki kok ki jaman aku dah ni kebi kakak ni kan. Nom pani kamu larat orang ngamin car pacaran. Dak mah ki usah nulis ke buku. Ki mun tahu nulis, mun tak tahu nulis suraki kau orang ki bener di lemari tulis nai bagi kakak gula seumpama ni bagi kau orang apa ni amaran kini kaki usah nyari bu embuan segening par jaja mun tak kening par jaja bu embuan nak atau bu embuan kering tekak seminggu tak ada pak suara tak keng mun makin mak boleh ki beri tengah malam pas ngetik are I love you haram datang pas belisan you love me bahaya tak bahaya bahaya tak bahaya mangkan santri nenek compok dah bani ke kantos ke mangken pakun tak apa peleman apa mun pon pesantren pas apa keluar apa peleman tak jaringna tak ada bah mana ku api kapi pas api lu jaringan selain bah coba santri bani jompok pakun bah gelak king lagi bah ke Sayyid Yusuf bagian laki andi budak ke Sayyid Yusuf mi pente apa lupa ke semua dia cuk salwa mulian Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad bahaya subhanallah bahaya
orang lambak sekanjak nagula manika lambak ke zaman lambak terong abis aurat tak orang bini melarat usaha nyari somor si bededeng andengah paski usaha naik ke pungkan pau hurungan alen buki ke orang bini mandi mon mangken mon tak kelerong ngetik benih gun buki ke si padang bodoh tak bodoh bodoh tak bodoh terman tore sabora Pak Alim toreh nak foto abdina ajunan setuju jok sampai penganggur nak foto abdina ajunan setuju Pak Alim ke tapah kong langkong Al-Quran boleh wanikahi kaknya benika beda bau tengki beda tadi beda bau dekanya saya ngajarin Al-Quran Al-Quran khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu paling bagus sampean kabeh orang sing ngajari Al-Quran ben ajar Al-Quran seman mangken ustad pun eka polong tetangga ampun dadi ustad sedoyo ampun dadi ustad sedoyo tak mun nambah ndak bani kecil lekar melarat guru langgar aliban bani kejauh usah mangkat kolema wajar orang lambok tak pate one ngaji king mun orang mangken nak kena mangken ki bodoh si tak one ngaji saran ben kata ada orang kata ki ngaji coba mangkenkan jen ojenan entar sampean ka tengah sabar beda jugelan aise aing lha panik coba pas kedi ngaji tengah malam kata ngaji beda sing ijo tak tok jim beda anggi kok beda mun sebab penter duaan pas du huruf sik sebut i alif benon i bodoh seceko tun pah nang tengahan jarang lah ajar malah Quran ubat bayi baca kapi in kuntum bodoh saya tak masuk sekali lo calo masuk ajar tak ajar pah nekir pengkir neng ibun tabun pakun sahorop saya baca napa ro pasti diketak seldum teras neng mak gutangku reng gak injak oleh setengah jam nih kak terus ambu terus yuk minta jeda nih kemun bini tahun ini siatas selesai ke tengah kemun bini an mungkin sekejap gunda iya Allahumma sholli ala Muhammad nomor 2 boleh-bolan kisah muslim mun muslimatan kan binyan banyak mun muslimatan padan ban rambutan banyak bulun mun rambut setong bulu gini bang gimana ada nikah nih penggembangan mulai ulang biasa nih kepalsu biasa benih gembangongku mitasi penggembangan bener setasean bener nongkunongan bener berarti benih gunung benih gunung ongku pal kapalan berarti benih kapal tor motoran mun ulang berarti le benih kamitasi tor motoran berarti benih motor tak tahu mun lor teloran si nomor 2 karen gula tak pati sehat seorang guna pak entah nangguan ki guru datang cepat bermaasih saya nggak mantar barokah ada tidak kipah ibu-ibu pas ada buruk jalan dia ada pengajian bu lebur dia ada pokok lebur bermaksudnya ngerti buat apa sih kebentar kok tak tahu sepenting lah lebur mata ngujang syukur si nomor 2 napa kesalahan nama yid si pas esek sah mulai jid nengi dunyah sampai kiamat napa kesalahan nama yid si nomor 2 wasani mani usaka mayit panika Abu Bakar cepon olar mayit panika Abu Bakar tak pernah zakat mulai lahir sampai ibu mati terus selamat dah asal kata tak asal kata
Guni cukup aki setahun sekalian kak Arwah. Segun segentang menikah Arwah saya maksud gini ke boleh sodako. Anak apa orang kak jemak selamat, anak apa orang kak jes sekoni si mate, kak jadi berin sekoni ente tidak omong gini lagi, orang bagi yang menikah 16 orang pun, si mate, kayak pada ban 200 orang, anak apa, binin gula noro, apa jomblo deh kena, beda si adap. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa napa mak sakoni orang sete? Apa napa mak sakoni orang sesake? Karena libur sedekah, debu Kanjeng Nabi as-sedekah tardul bala. Sedekah teti penangke sebelai. Teti pula terus selamat dari bulai bencana. Lah sedekah. Bahkan mi bodoh si capuk penyakit iki baka dokter letak di tak demberes ka iki baka dukun tak demberes coba sedekain dawu mardakum bis sadaqati nampakna sampean kapidek ke penyakit kana ban sodah bahkan mun libur sedekah tak kira bangkrut bede ceritan ki orang bangkrut gara-gara banyak sedekah do tareng cilatip ruah karena setiap bangkrut cereng masjid pahi ketibiin sebitak miki mana cerita tak ada kayak orang cerik banyak bangkrut bener apa mana kosomalun min sodaqatin bal yasdad tak bakal ngurangin ketunya nama Nabi asadaka debu Kanjeng Nabi bal yasdad malah atambe laku sedu malam atambe kama salihabbatin ambatat sab'asa nabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah orang le panika asadaka 1000 maka bakal ebenes 700.000 pada bet orang namen jagung tombu pas nyongkel petong song kel fi kulli sumbulatin mi'atu habbah kel sasongkel la aese 100 biji berarti mun asadaka sabai saja aki bakal ebenes 700 bayi Debuna Allah masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kama sali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kengkun orang le panika banyak tak ngerti bahwa anak apa mun sedekah panika kurang-kurangin ingki secara ya bahasa fisik le panika para bucet kurang. Pada ban sampeyan ngagungin beras 10 rami kalah setong kare senapa? Karesanga can sampean tapi mau menabica epon matematika na Allah si dalam Al-Qur'an benih karesanga sesanga tak temu kajubung naan pas minta hapi pas jual lagi beras sesengang rami karo sesetong isabel ke pesantren sesetong isabel ke masjid kini kasih pas teti 700 rami bener debuna Allah nah ingat mungkin mereka kan beda sombongan naik kan beda tadi nah iya mau tadi secara gelo begini orang nyombang panika macam apa setung nyombang tenaga kok tinah engkau seti nyombang salaina nyombang besi kok tangan anak gede disak mayu kana disak mabeda pengajian mayu tinah engkau sekol mi kula engkau datang tenaga kebiakin mun parlo kotak mulia engkau sekol nyong kula ason engkau saya nyambia bahkan engkau sirap ngorap pak sekolahan wah sekolahan lah ngak ruah ya dini ya Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya sombong melekora. Engki kan dinangko langko pokok bedecit tah gua. Pokok bedecit engko sia. Subhanallah. Gulan ipak nyaman Ismail. Ngabdi mulen ki pemuda mulen kita abini ngabdi kaki asim lu kudu kebun jeruk. Sampai lo panika para Rabu butuh ajukan sepikap du pikap Ismail. Apaan gula pernah ke Asim si haji ke Mekah apa gula panika tak paleman saminggu beda nikah sa napa arau wah banyak reben wah di mauli murid deh kabudin sekolah aneh budin masjid erau bipa panika ternyata debut Hariri Rais almarhum guru Abdina Al-Mukri ternyata baru kena beendis benikun lebat neng ikiyain neng nyepaan boleh alhamdulillah
para rabu sih betul kau sangat amul jaki itu relatinin lembaga apa nikah mik ngebutuhaki napa sekorapan boleh murid bagete baga iya aku tak tenaga eka biakin bulan mabeda pengajian saya bagus panik kegenceran si nomor 2 nyumbang PC wah sepak ya tina khusus ke bagian tat ustad berlambak mula kekurangan tat ustad yang kok setiap 3 juta pencar ke ustad beda sedek ni kaki bah ngelara kengten pendenan bani jongkok mereka anja apa beda si nyumbang ngembi cai pun subhanallah jongkok kita ada ki anak mak tak ada jadi kita imtihan Bapak salli ala Muhammad si nomor 3 iki bani nyumbang bentah lah bentah lho anu ki kak sak atore sombong tore kalako kak sak bede sarao ki bede sing ora boleh ki kak sak mau bede pengajian tore pas yen tare mak mpian abetama lho mak mpian tak turun tangan mbok engko motivator apa motivator tukang sotok orang minta amal mu tadi sing ngeranyam tak oleh bisa iya tengkan bagus ki ya jadi ya si tak bagus sekali si nomor 4 napa nyumbang mang lo seharusnya ke aliwa parwah memberi imtihan kudu dak iya seharusnya ke aliwa parwah kudu isa neng lapangan seharusnya ke aliwa parwah pengajina kudu betul dak seharusnya melolo mungkin mang luah tak asapa padahal ban gula le penikah pengajian dak remah pengajian gila ya wah kurang ilmiah itu ada remah mak kurang ilmiah dari atas ke bawah tak pakai asoson paling pak para paan anu paling bingung ya ini gua macam mungkin mang doyak marah oge ke atas marah oge 5 menit bayi muntah pas sarnya sar sambian ki ku tak jugemi apa ya tak jugemi coba bini an bang ngebus ke gulung kepi Alhamdulillah Muhammad soda Bahram Al-Majusi panikaraton orang kafir tua pun waktu kebinikah Abdullah bin Mubarak pada haji ke Mekah. Para paan lestari atawa pas istirahat nak ihjir Ismail. Karo si tidak ni. Abdullah bin Mubarak pada karaton orang alim. Allama bani. Keterangan yang kita kepada kitab Usfuriyah nomor ketok. Kepada para Rabu istirahat dah di kemari atawa Abdullah bin Mubarak lah bani ke Rabu Kanjeng Nabi Abdullah. Jaga Mbian bila pun baleman sareh neng itisan sampian orang saya nama Bahram Al-Majusi kaasak walina Allah cukup Abdullah bin Mubarak tuh hari mimpin setan pula tapi kok cek yang mari atawab ben kok andi wudu masa mimpin setan ya cek yang kok kenalkah Bahram Al-Majusi cek raton ring kafir nyebe apoy cek mulin gini ya sampai tua ke setia mak pangkok ya irabu Kanjeng Nabi kalaku malam na boleh Rabu boleh Kanjeng Nabi Rabu boleh Abdullah sambiang mata barjaja empian bila pun baleman keti sana sare orang sanya ma kafir sanya ma Bahram Al-Majusi kasa kabele salam dari gula gua empian termasuk walina Allah kabele ni kan cukup masa mimpin setan je kalakuna boleh mimpi boleh Abdullah empian sekecil aki boleh mana keti sana sare orang sanya ma Bahram Al-Majusi salam kepada dari gula bahwa impian termasuk walina Allah cukup langsung iya benih mimpin setan preman ongku lestari haji Abdullah bin Mubarak dapat kati sana esare ternyata pas apa kibi orang tua atau petan sambian paserah Bahram Al-Majusi subhanallah cek esare sambian kemudian kelak kemudian beri ada remah aduh enten gula terus nyatanya kok tereh tunging ketipu napa tadi gula nyatanya gula napa ki amal napa saya kalaku sampian sebagus coba sebut coba gula andi anak terus bebelu terus laki 4 terus bini 4 terus dari apa 4 kabin satria tanandi gula abu pahu haraman inta nagi ni haram muku agama gula mungkin muku agama na sampian muku agama gula no enten no problem. Allah sallallahu Muhammad. Tak pernah tan salah aja. Salah mi benda lain. Gula lecek. Dak remah taro anak gula sasana. Dak remah sebini le ini kasewa tuaan. Ratin. Terus
Kini ke bi gula tai bagi ka orang. Iman ke manen bi gula pelantin ratinan ka tibi. Iman mo pai bagi ka orang. Ada remah ka binti bi gula. Ani kan paling kurang ajar orang pun. Jangan nanti bi ka bini kini bagi. Kini ka ne ka Bahram Al-Majusi. Anak tibi ka bi. Tapi ki masa kafir. Allahumma sholli ala Muhammad. Para rabu sebutan kalau sangat amal jaki. Kini ka haraman endana. Kini ka haram mungku agama na gula. Kaya mungku agama na sampean. Mungku agama gula. Tentang haram. Ini benda lain. Oh boleh ni ka Abdullah siapa tu ke sampean. Dak remah. Waktu nada panik ka gula makumpul orang, mabada walima. Ku tak pas beda orang bini kelampin ba cuba are core. Terus minda apa nyambi cole minda apa ida ni kan. Ka ampir gula. Kan meni VLN mun lamba. Minda apa ida. Dapat keluar le panik ka israf. Bida menda boleh menda apa boleh boleh. Kiba boleh curiga gula tagomi tempat kemaleng. Akhirnya terus bunte boleh makan tak beli boleh orang bini. Ternyata sare-sare orang bini le panikan masuk kasih tong roman tabing idelem anak bu empuk banyak pas laken tade ni ke orang Islam orang bini panika kidi ngaki dari tabing bentana anak bi ibu panika bu mak der mama epriin bi Bahram Al-Majusi mak lapar lah ampun teluare mak engko tak ngakan mak wah tuti na jaga aja ya nak ya jaga aja ya nak ya engko mau pas minta alas jelasan ke Bahram Al-Majusi engko tak teti cong bolan arwah kafir tak pada ban agama nangko engko ban Islam lu kalau ban sebab panikah Bahram Al-Majusi pamangkat paleman coba kecampur yesai beras roti kocor kinang serapi gelu Pai songkol tibi pada pak kakasa ada pak ke rumah si miskin pakir si miskin punya bu ni kaki ni kak bagian sak mesaan ter jaga putra na jaga ni ke bagian si tak mesak tanah ki laku tanah ni ke Bahram Al-Majusi polami ni kak Abdullah lah kini kasih cocok gua ada remakeng beda salam dari kanjeng Nabi sampian lepas nikah termasuk walida Allah cak epon kanjeng Nabi Rabu dia kabutan kau udah ben malam kalau malam ada remah keng cek gula kafir kok buat teka kafir mumpun gede kanjeng Nabi sera oning gua bentek gelu torek gula tak ngasep ki cek lah tuangak ni kebeki sapor asar Allah seumpama gula masuk Islam no problem boleh cek ku tahu no problem akhirnya apa nih kan gitu orang gula sakseen nih kok mu gula masuk Islam nih gua kor pokok gula sabor tu satu sebut lambak mulai sabor Allah Maha Rahman Maha Rahim. Seorangku Abdullah. Kau tahu ada saksian boleh asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mari kini kita sempat apa jangan mate bah. Iya bah bagusan banmu Haris ria. Bagusan ban Haris anak masuk Islam mari masuk Islam mate bah. Kita sempat ala kutusa kan. Gibah warga Bahram Al-Majusi sebab kenapa ternyata sebab sodeko pekaja saya ngajak jualan karet ket saya ngajak sampai alik penyakit cer alhamdulillah ke masjid sompeng sekolah angkare sompeng pokok tempat-tempat ibadah ini termasuk sedekatin jariyatin sedekah jariyah nyebut ke masjid ke pesantren selama masjid di pesantren kini ke yangkui maka orang saya sedekah saya lambat saya lapon berdek kuburan kak saben hari pun malam milo kencerna orang saya bojang milo kencerna orang saya macam Al-Quran milo bojang anak kencerna orang saya tarawih sekecil aki ini kan beda tarawihan parak ki pak ki parak tak parak tai santai aduh pas arep sebentar Allah Akbar Allah ini masih tu pak ni namun ingat ni kata deh Allah sami Allah gimana betul baru udah macam wani mat kalau tekerlah salah bacaan apa ya roh aduh kita baiki
mun sicik santan gak sak gula guna beri oning ke sampean le mun mbian atarawih ke imam sicik santan nyambi helm anak pak mi patah gedung karo geger otak aja macam-macam ucup aduk ni iki mun dengo dan Allahu akbar Gusti aki cek reng pulang tarawihan pertama na imam abah mesepak bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin dengo dan saya budi pas ngocak abid mun reh haram abid mun reh keding bi imam abah yade oh ngocak engko lu maren waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim kafha ya ain shad Allahu akbar sami Allahu liman Allah ucap dengo dan lanjut keng bagian pusat pun sesakit tokot pas ngucap locot kok ngalia kok gadi dek jaman buat bilai gua Allahumma shalli ala Muhammad kok ngalia kok kalang ger bara mun buat bilai gua kok ngalia kok kalang ger lauk mun buat bilai hari ini santak gelu encan bagian bawah sab nggih mun kedengo dan jot nyari santai saos teh nggih keng setak cek santai na barang negeri mun tak keringat Mekah tak mampu sampean Mekah ini kan kata mati Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim mun kanjen ente coba mari ngolok salam tole ke budi Pak ada sekali haram dah sekali osa kora-kora ki ingat kanjen meni kegulkan pesan sareng kiai gila beda sama pesan masuk ke HP ke pelocok ke gua boh mata nang ke syukuri gua bi gula sat Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad iya koraki bulan sampean lebur je moda lebur ka se napa ka saja gaje iya gajein balik bola le balik kami ingat orang nyaran kan ilmu bani kadang-kadang ingat nyaran dere mah gajein masuk aki gajein masuk aki dan kadang ngagojok kadirin semangat masuk tak temu terus terakhir ambu bah mari kita pada wisuda penobatan siswa dan siswi tauladan seterakhir yang gimana kah wasalisu la yasma'u qaulal ulama sinomar telok siapa konsek sambolen ning itunya mayit manika mulai lahir sampai mati cetak libur ke kiai gua tak pernah mireng ngaji ibu debu na kiai gua awas hati-hati mulai tak libur ke kiai tak pernah ngaji sekali tak pernah bedayajun na kiai bahaya ada mah bekal esek sambolen ning itunya termantau resepora amin Allahumma tuba liman arafahu mula lebur ke kiai setuju nada panika mas tena panika ngabutuh aki kiai sehingga ada panika boleh bipancing dengan saja matoroah nak potoh abdina ajunan saja cak ipon segala cak sampai pateti orang bu cak sampai pateti orang bu maletak salsal bin salbut alias carkala cer palong polong sarang barakia kiai ngai ka anje lebur ka ustad lebur ka kiai lebur ka pengasuh seneng ke pengajian insyaallah selamat makan anak isabe ka anje dinia subhanallah ni kasih abing-bing ni ka urusan keakhiratan urusan keagamaan keng kun gula matoroi bapak ibu saya nggak teliti putrana mana bila panika naraki paut kagak jasa umpama naraki tika tolongin kiai compo bolan pernah terjadi ibu tika naraki putrana ternyata le panika pas benyasi arocek koropo araja koropok ngabi kentel lolos tong embun tidak boleh bah ngocak kelagen anan ngabi dua kolo padahal embun ngabi 15.000 anan lemai itu pun badan koropok on lah cer nenetanian ser siasapan ya berlaku saya ngabu ibu paut ibu tika sapuen
tolongin manabi neraki putra subhanallah kula bi panjenengan sedaya tikel kibugi panjenengan mantereun masuk ke swarga cek gembang ka orang bini apa nama almar'atu idza salat khamsaha orang bini kurang aku jam sing lima waktu wa samat sahraha puasa bulan Ramadan zakat wa ta'at zaujaha wa hafidat farjaha farjina jaga tak beki ke orang lain wa ta'at zaujaha ben pas tunduk kelakena karena swargana orang bini bedeneng ilakena maka paki hari kiamat pas beda debuki la udkhulil jannah min ayyi abwabin syi'ti orang bini sila ta'at tunduk kelakena jadi masuk aban ke swarga lebat bang labang swarga di maboy gua saya tak saya gempang tak gempang kengkun si melarat setong orang bini napa bengal atau zaujaha melarat mungkin apa aja nggak puasa sekat bencukan aja ke farjini ke kipendenan atau zaujaha ni kasih cik melarat tang anak apa mak melarat lu neng gelu gula pak para pak anak bentaban binian mangken maren saya ngalakian orang bini biasa mana ngagungin bini bekremi sampean Farida ja'alallahu raha wa rahata fir rida wal yakin mun terusan dengan tentram mah rida artinya nerima bedeun nah dumatang bini je sarana ye mah ngacepek ieu mungkin catatan bagian di bedara mah pole bingko ibing-bing ngabingko dek nikah biasa jet orang bini ni keturunan Siti Hawa angangah mun orang laki turunan Nabi Adam akekep keng sengak pak latin le orang bini anapa setuju dah kewajiban ni kemudian yang elaket nyari kajuh saya laki tanah saya laki sasa saya laki ngempet anak saya laki nyusuin anak saya laki pas ngocak sesokna dari apa dia lah congok coba ning ipat hol muin kan ipat hol muin beda dah mah nyusuin anak le banikah kewajibna orang laki dah mah cara nyewa paringin pese si bini soswena makan mun ini Mekah kanjeng Nabi saos orang sebenarnya apa sih nyusuin Siti Suwaibah Siti Aminah Umi Tibi pas Halimatus Sa'diyah engki kan mun Mekah ni kayak soswena orang lain tapi mun daerah kan jebut orang bini le banikah tak bisa nyusuin putrana maka orang laki setanggung jawab nyari orang bini lain kangku nyusuin bini pahe kabin. Nah, apa kewajiban orang bini ada jekun setor napa waktu tunduk gun mentera masuk ke swarga nikah swarga sampean bedening laki banika nggih kan kun tunduk gun tuh ke seorang bini ya keng kunjuk cak kecak pahlakian ngocak iya karena asa tunduk dadi bingko isuratana kudu mangkat surat sasa kudu mangkat bahkan surat ananggana bingko kudu mangkat masa orang bini penang geleung maksudnya saling asi asu orang bini tadi kewajiban le banika anak apa mak ibentoh engki ka satro masuk ke swarga satu aja kewajiban ampuni kalaku orang bini empian mun iki bi orang bini tengeneng pola sampean pas wali ingat Abdurrahman Bajal Habban Al-Yamani beda Syekh Abdurrahman Bajal Habban sidiri Yaman ipa wali sareng Allah minta deueureun makin datang makin le banika sebab napa andi bini cerimi kan lho tadi bagian saya bini banika mun tero wali ya nyari bini si cerimi kur pas sabar sampean mun tak sabar oleh sabulan dumeng sampean muni juntrong mulu lu sentrong mulu nggih dah bae tapeh masuk ke nyanyian ki yo masuk ke nyanyian iki enjeh reng metu recek macam tak kira ko orang recekin mun ala kering metu ngalak tibi kapese ngalak tibi gempang tero melihat darah mate nyambibi mun ala kehreng matura belencena ngalak tibi iya ngalak tibi kata sekulang wah jogu ngay petoron gan serami bini tingsal pasaran lay petoron lay popo tibi selada ni kakek laki engki nyingani meliaki gudang garam lek wah duja jagung serami ki minta gudang garam edan ben miramin tore cek napa jek nget kek laki wanita tore mun pon andi kese saumpamana meliaki
Deren oba dek nikah. Napa nasi rames dek nikah teka kunsat napa seminggu sekalian lalapan dek nikah. Dun labu mulu ben laku. Lah tetin orang bini bah berdember tak sehat. Tinggal tuju alir set akan tok daya alir set akan tok. Mana di bese ki Pak ki? Melaki takkan seminggu sekalian seminggu dukan nih coba cengok tinggal pun oleh sebulan tak pas sehat selaki sebini sehat wajang aminnya bukit ke bawah yang jabas aki lah kan oleh sebulan pak pedeng kau pengakun koros coba bulan aki kau ring bini artena monteroan anak bagus belajar dari orang laki dari orang bi saling asa asi asu artinya narima bedena lapa kuntun atoan kasih laki subhanallah kita mengkutul lujin kasayu bede orang bini nyasa seleberah selake angkuyana orang bini nyasa seleberah selake maka debuna kanjeng Nabi sakabina bereng secapok sinara are anyo onaki sapora dek orang bini menika gempang tak gempang swarga orang bini gempang tak gempang gencereun orang bini kunya sa seleber sakabina bereng sa alam bani sa bumi bani secapok sinara are anyo onaki istighfar anyo onaki sapora dek orang bini tetidaki marin pengajian sampean bisa laki saumpama tanyaki oleh apa lek pengajian jak saka-saka buka seleber pangotak selake lu gelum hari berian keber seleber abenten mas enten esas saah polan debun kanjeng Nabi sok kepin secapok sinara are nyona kisebor saya tak saya bu saya sasa tun tadi kerja gembang apa nih kenjeran laki dak ni kajian apa boleh malam mangken cet Jumat bede keterangan pas ngening deki marina ajian seumpama mantan anyar atau mantan laju abot ada apa jelah halal nggih kan debuna kanjeng Nabi mun ngening setong ning malam Jumat panika persis ban sentar ke Makkah Madinah kencerna badan ban haji sekalian mun gula teti orang bini haram pas minta melon maksudnya minta teragi ke Makkah Madinah mas roang kan dulu lestari pun makin kan kabudi kalau 12 tore gula mas ateraki ke Mekah Madinah mas ngocak selaki cok kebeter le mak boleh pun ke Mekah Madinah teka ke Irak eteraki ya gitu le dua dah pada men haji itu kali para sopu tahu le dari mah kak mas ateraki boleh ke Mekah Madinah selaki pas ngocak pesawat mati lalu beun beni minta ater beun terima tenang kok le Allahumma sholli ala Muhammad anak pas teti anak subhanallah hebat pas cet pas ipa sekolah mulai ki pautika terus diniyah bila pun keluar diniyah pas langsung pakai didajai pemedu subhanallah insyaallah bakal teti orang sing astet amin Allahumma kegun kengain senga ketipun apa sih bisa barokah anak banyak kadar bicara nah nindah santri lambe olatin orang lambe beda orang anyama Syekh Abbas panika bengasuh pondok pesantren Blok Agung Banyuwangi kantos mangken ibuan orang santrena pendiri pertama ingki panika Syekh Abbas lambe muntuk dek Kakek Khalil Bengkalan lho wanika bos sabar ya debun Ki Khalil abdina kiai abdina siapa Ki Abbas oh terus abdina ngaji ya kiai abdina mondok ngabdi baina ngabdi ngaji engki kiai ngiring kasokan oh selain ngaji der memeni beri tugas nak ngiring kasokan kiai bawa beneng neng beban kan pau engki kiai Aramon bededun pau keker kalak buang ke budin dapurna engki kiai tugas ni kemun santri lambe tugas langsung bedeneng beban pau buang bila ampun depak ke waktuan abajeng entar ke pondok ke abajeng mana abajeng tar boleh ke beban pau mun mangken asa aku ancong
ngocak pesan nak kanan kalau aki usaha pontat. Jadi mesti bah beda ilmu barokah, cek bah banyak cangkolan. Cek mun lambat nenek papan beda tulisan tak pati ngerti, cek ring ka ada polan-polan syarat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa cong? Bacaan pun apa sih tas atas? Oh, wahadku ma yuk lamu jaisun kama takudu sahidun ba'daman indakuma. Oh, iki artinya tadi kenging oleh muang mubtada mun kau ningin. Oh, iki motor sekelah. Assalamualaikum. Nikah mun lamba mun makan tujuh tas bengku beni nikah. Tatat. Bacaan apa sih tas atas tatat. Malah bodoh sih lebih sangat derem mah cetak ketat kedajaan tat pas kemudian pas ngocak tak tahu ustaz dia salah dia cetak ke raja nih ya Allah ini mah beda ilmu barokah mun ngaki nikah akhir para rabu subhanallah bil abid lah bani kasih di Banyuwangi Syekh Abbas lah bani apa kan tadi lampu ingat nikah pas ke Khalil Rabu undangan tengah malam ojon pas borot angin panika ternyata pakul lah panika si Abbas melejon perak panika mun bede burampu epele buang lah panika kemudian dapur siapa dia kena setimen gak ditu kiai tugas ajunan muang oh situ dari Banyuwangi cong engki ya ada yo sab bunam-bunam sareng Khalil yo sab serap itu aki mulai maju ke pesantren cong mulai tak usah ngaji mulai ini pesantren lamba kenapa barokah al barakatu siyadatul khairil ilahi berang si tak tahu kak sak pas bisa tahu anak pak mulut oleh barokah dari kiai mulut oleh barokah dari kiai Ali Wafa untuk menelpon oleh barokah dari kiai Hasin ampun bisa gula mak teger gule pakon sareng kiai malam kemis pakun engak kiai tu kapan nikah kiai hari pokol kapina kana kol belu kol sangak panika pokol termasuk gula la panika Paleman beri dan nikah gula siapa Paleman polan Kak Dul Haji panika hajiah dadi gula bahaya aja pas neng ekalaku nak ini kegula pakai kon sana Kak Dul Haji panika Riz napa buku tambuk ko niin bedene pondok ko ni aki teti gula abeli pole ke pondok beni ke ngabeli ya kita tangi sak beli gula yamit aki 2 hari le panika kita tangi teti le panika gula ngoniin le pas katepane waktu panika hari pas ambak tukang pokol di ancam pokol set kita termasuk ngake de ke kamera gula bah langsung assalamualaikum cerapat teti si lain capok sekalian gula dapat mun 5 kali pas cerapat terus pasti gede kagak dari takok dorok masuk gula ke majelis taklim masuk pas cebun kiai encang engki kali boh bahan kan ki laku si abeli mak abeli satia pakon ngonein buku sarang Dul Haji buku tambuk kali oh berarti bani capok pokol ki buru capok kali kok panas Riz tantabu panas kok masa nak jerajen bingkoi suruh masuk kol belu ya lah kol sanga kita masuk marah benikun sekalian duka nih ya pokol bingkoi tegabon rai capok ya marang kok hibur cong kok debun yai bani marang kok hibur nak mbak nabi datu cukup langsung ada emik kan ni kang ani jelek pakong assalamualaikum gula tahu ni ngabi datu kun oni tunging ngatekos waktu kini ke gula orang nyaran kiai bani ke si kasokan gula tekerebu Allahumma shalli ala Muhammad oleh saminggu berikutnya dari kejadian tersebut pas gula pakon makelen pengajian nang etisa kadungdung tak ning kiai besera nang kasa etisa kadungdung pasar sarkoju kasa daerah kasa di Murlauna pakon ngesen pengajian gula waktu kini kah sareng kiai karena kiai songkan le banika bekelena kesawak badan etisa kadungdung engki mangkat gula bareng ban sakir nebak sepeda gula gunjing ka sakir nebak ka api datu ternyata kita mari abidatu kun ngagak toron di bangkung lebe doreng ngonceng gulun terkekak satat birtat kantos kemangken itu barokah muntak kengkeng karanda barokah kuruh beuh an rento kang ngalak drep Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad panika bararabu sebutan kau sangat amal jaki
Beda boleh diri coba asmanah Syekh Saleh. Munduk neng ibu nyanyar kaki sepo. Kan mun lambat osom gemparan pecah. Di tengah malam kletak klotok kletak klotok. Siapa kena abdi nagiae? Siapa? Soleh. Soleh saya dari di mah? Saya dari Jebah. Oh, iya. Anu apa cong? Ngiseen jeding ke agung na ajunan giae. Pun malam ngiseen jeding. Ibu nyanyar bani kaki soleh ban, pintar soleh ban. Mon mangken, jadi ngakiai ni kampung ini pada tidak sekali aing. Ngi, setong waktu dia bani kaki soleh pakai pakun, ikon pakun sarang kiai. Cong, Kak Bintong, engkau ada acara beentar ke pasar, belanja ya, belanja beentar ke pasar. Mak le cepet mak le lekas tang jeren kibah. Teti buka pesan tampar apa nih? Teti ikibah, ini kesantrelan. Benih tompa apa? Ikibah. Teti nak senang benjaran ni kena pasar. Oh ini ikibah dah ni. Wah, akhirnya lo apa ni kena pak katulim kiai itu kah? Soleh, kadinto. Mata kerja dia cermin biasan mun nyambi jaran saja. Mata kerdujang. Ikibah kali. Maksudnya? Tak tompak, mata tompak karena ajunan tak ada bu tompak. Dah macam kok gelak, mak le cepetan jaran kibah. Teti kibah sarang abdi. Oh iya jak bagus. Arya mun santri lamba, congok pah pesantren nak soleh. Mun makan, sebedan ustaz tak ada tok kakapi. Bences pe jasa bau tak ada ngolotor. Din serah, digulah tapi kincet pon ika kebaik konsen. Khusus kesantren, keng lepas tidak sekali bentuk toto. Mon mangken le bani kalau pun tak berdeban lambe, mangkan bekrok torok, mangkan sesepo toreh kutu oning. Dek remah santri katipun apa sepak kuna tawadu adab asor dek kat guru nah. Mun ipakon asapuani ngagele seru aja ge rombu jaga ongku dek nikah polami bisa keng kun masih mangnan. Mun baheje seru aja ge dun pawai beban pawai mun nak kena makin taksir dan udah paling paling yang biar kima sako paling inain pas ikarojek nang atas pau nah salada ni kepas tak asal lebaran benih gun pau setang kelentong betul tak betul barokah malah man arada ayyakuna aliman pasti Nabi saus orang seteruan di anak alim payam bawi ajura'iyal ghuraba minal fuqaha maka jaga guru tugas jaga para kiai ulama banjukan ustad ghuraba si dari jauh guru-guru si dari jauh nah si ketekang ke si morok kini kejaga wa yukrimahum mulja'aki wa yu'adzibahum aku ngaki wa yu'tiyahum sayan ring paringin tekata minta Pak ilam yakun ibnuhu aliman mun anta alim tapi ka guru na ka kiai kata ustad ka guru tugas ampun open iri beri bentek akun kelang kelenteng ibeki teka akun sejekung lah ibeki terus pas lakut sekut entar pas terus atak dimaki amul jaaki fa ilam yakun ibnuhu aliman mun anta alim fahafiduhu aliman kompo ya bekal alim bener mun lah ngopenin letak dim hormat ke kiai pasti tak bisa os lapon hormat lampon ngopenin lampon ke ustad lawelak subhanallah ya kan insyaallah lak pelak thank you kipak lak pelak kipak ke ustad kipak ni kayak bahasa ki bagian ustad po lempo kapi ba padahal sepunga ring tua nengak gelek mak boleh ke akhirat neng akhirat mula ni ngaji Quran lau ni ngaji kitab oning sampean tafaddalallahu kenapa tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid mengalir terus-terusan tegala tak tahu kenyaman abang sepon nah mun laan antau ngaji mun laan an la alim mun laan an la ngastete setiap ngaji setiap morok depak tegala tak tahu kenyaman bang sepon nah sampai ke bapak Adam ibu Hawa milo banikah saya tak saya inna a'malal ahya itu aradu ala asyairihim wa ala abaihim setujulah aku nak foto se odi bani ka tu aradu ala asyairihim ipada pak deka lebele na siapon bedene ko purane pada pak beni kun ka begetuana lebele na dik majadin karo
Bibiin man pamanay bedo pak benika aji na kenapa aji na panakan si karo si pak berapaan ngaji de pak tu aradu ala asyairihim wa ala abaihim minal amwat pusepona apa kai embah buyut bujuk ke atas milo benika ki lain pagi neng hari kiamat coba olatin surat At-Tur nomor ayat ke-22 walladzina amanu wattaba'athahum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum mun laan an yo pentin di pangaji pa sekolah agama na pamantap pas iman pada ben watawan tekalan di dusah maka pagi alhaqna bihim dzurriyyatahum bukan polong ben an masuk ke swarga along polong tekapun apaan ben embun panikaan di tusah korla openen anak kan beda ceretan beda kisah nang ayat panika kisah na sapanika beda nak anak masuk ke swarga lho panika sareng malaikat jom lama marah masuk ke swarga tuli ben di bagian masuk swarga punten gula tak masuk ke swarga malaikat berapa abah Jering gula tak nganalein apa ben embu malaikat apaan baan ben embuun baan wak ngoylan-ngoyan bedening neraka raja tusah wah cerena kana bani kadau pelka terus ya muntai politikin deh masih ngene mah aduh ibu pencet kesat aduh menabi sabane ke malaikat gula tak masuk ke surga malaikat asabab gula si pas tuti orang ngastete iman gula si pas kantel gula si pas ta'ala ku maksiat gula si pas lepan ikai sabara sareng Allah gula si pas adi bagian masuk surga lepan ikai malaikat karena perjuang nepak ben embu malaikat tetipak ben embu si berjuang mengaji isabah ke maut isabah ke tini ya upin ini terakhir bi emak ben bi epak sampai pemontuk sampai depan kaman gula lepan ikai pemontuk sareng pak ben bu ni keperjuang nepak ben bu tadi gula tak masuk ke surga mun tak bareng ben pak ben bu pas matur dia Allah ya Allah ketipun apa gak ditukus teh bedenak kana menika tak bisa masuk ke surga pola apaan ben embuun bedening neraka angkes malaikat itu angkes malaikat aja diberi permintaan dari orang si bagus dari anak si bagus dia angkes tu dia angkes iya angkes bi malaikat dua panika barara bu apaan bi eman alhaqna bihim dzurriyyatahum ipa polong ben anak masuk ke surga tek apa ben embuun andi itu saya tak Alhamdulillah para rabu sebutan kaula sangat amul jaaki milad dari panika tore subhanallah si bungaring sepon manabi andi anak panika ba oneng ngaji mesti orang sepo coba tore berina contoh beda orang hanya Irfan anan Pak Mahbub bener anan Pak Mahbub sekolah mulai ki paut sampai pamonduk sampai lho menika keluar pondukan pas alen bila pon Paleman pas serba bisa sebungan pakai aliwe pana pak orang sepona maksud tele menika barara Irfan anan Pak Mahbub serba bisa lemare monduk ipanggil ke angkui agurra assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ibu pas ngocak siapa aku roh kana Irfan siapa anan Pak Mahbub santren ke adi bapak tak kira pakalaku na boleh pah kaunjungan boleh Irfan kaunjungan apa Banjari kan kalaban sebab beda Banjarian menikah para rabu pas tadi ganjaran beda nyanyian saya tato ka artinya ka ruang baku nih kan nyanyi capok beda Banjarian iya ya kebayi sulawa teri meri
तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल dalam azami yang bayana ho fagel. Ayo apa pesan bi sekanjaan ganjarian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ganjaran tak ganjaran? Saja kepada ni keganjaran pak. Lambak nyanyian juk lambak si tabret tak Allah. Nyanyi enak, tak ada ganjaran. Kadang lah wanita, tak orang nak ingat nyanyian. Kemana, kemana, kemana? Lepas angin legan. Di anak apa ni jadi oma kau? Tak buta dua mata, namun tiada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Nasib. Ganggu kok ada tak terus aku. Para Rabu akhir Erpan Pak Mutiaki kok terus laut deh. Ya, minta panggil kudu ke MC. Panggil bi MC kan MC jeda nih kecil. Oh MC ini kepada bandel tukang cokor. Ngatak aku ya si cokor boy penter. Mulut orang. Boy ngagel ada kagak pelade saya panggil. Mau saya ala apa? Para Rabu sebentar kalau sangat amal diaki akhirnya panggil BMC. Acara yang kedua yaitu sholawat Nabi yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Irfan. Doa ke atas sholawat Muhammad Irfan. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Tapui pak tangkancah kenyang kebi tangkancah kenyang kebi tangkancah kenyang kebi jidura pasti tapui baba bener nyaki bisa baba siapa kena sholawat maciknya mana Irfan anak Irfan si kemah anak Pak Mahbub Irfan si kemah murid Kiai Wapa tak kira Pak Kundeng tuan saya sebut kada anak Pak Mahbub bener toh kalau aku malam mana boleh Ustadz Irfan Yonjang boleh ke bagian gunungan macam pobi bagian sepo napa mamacah mama karutin lagi laku pahmikul gedang dan telur gelam semalam macam mau yakin baik wah bi Irfan bisa dong wah bisa bah pernah ajar dalam baik yuk yakin iya mereka itu pahut yakin engson amamin tiamoji anaput asma yang sukma waktu panikah tepat tanggal 12 Rabiul Awal lahir Kanjeng Nabi kini kah tan kabarno entur setan datang deno terus nanggo tembang apa gawan iki kabar kita nyaki bisa bebo siapa kena nembang kena Irfan siapa anak Pak Mahbub bener siapa kena nembang kena Irfan siapa muridnya Kiai Wapa no tak kira penempatan siswa dan siswi tauladan dia dilahirkan di desa terpencil yang jauh dari keramaian kota. Dia dilahirkan dari seorang ayah bernama Bapak Mahbub dan seorang ibu bernama Mahbubah. Dialah Muhammad Irfan. Beri aplaus yang meriah. Orang ibu ngucap kepi. Siapa? Anak siapa? Sing ngening tauladan. Anak siapa? Anak Pak Mahbub Irfan anak apa? Bener kok. Sing ngopenen sebenarnya karo tak rekan Ustaz. Bener. Yang akan memberi kenang-kenangan yaitu yang mulia Kiai Harisul Umam ongko kata sekalungin bi gula badeka bunga kalungin atanya gula vi putaran sampean Pak ki ngening tauladan kek bener tuh nak ngening tauladan Pak bo anan saya gelek bener
Ki, bi gula bahe terus ya bahe jen ingetengan sekali tanya ki. Kelasana Pak putran sambian Pak. Lha kini ka gula tak one. Subhanallah. Sebunga orang sep. Jadi apa ada tak kira? Tak kira sebut ustad tak kira sebut padahal ngajarin tika bani kamu bro tak bro abah tuh gue ngocak ke benga sunai jongkok lek tambahin bajarna ustad anu paut ke ban tika ada mah aku matang benar salah ada ni kebedemo ada kipas amancur semuang sera ustad tapi gibede kekasaran sekoni pawudi murid bagian ibu gua pas ngucap ya datang si kereng beh wah ya datanglah ustad sebengis ikut subhanallah sehingga faman ta'adza minhu ustadzuhu yuhramu barakatul ilmi wa la yantafi'u bihi illa qalila orang nyakeun kurun tak kira barokah ilmu wa la yantafi'u bihi tak kira manfaat dan terus amin Allahumma amin Allahumma ani kabar Rabu neng itunya lah ampun bunga anak bani ke persis sareng napa nih ini kan napa bonsai tadi bonsai bani kata de argen asalah ken tapi rabet ben lagu lemalem iyo penin bedek remah serang kunteng pas bagian laolan isemprot tongok beberapa bulan kemudian bonsai argen pas tetipet tong juta anak apa rabet kemun tak rabet anak tak teraki kun pas iparok norok menolong pas tak nyamit aki ting lamare bahaya tak bahaya pon siapa nikah jadi badan kula nih suka nih ambu orang nang boleh kemantut apa pon nikah bulan kibenya lo nikah para Rabu bulan sabal ni kebunya nikah para Rabu tikal tinggi menabi orang muncung boleh tapi lo korpo kos sudah pada menikah teran pada menikah jemaah pada menikah bulan boleh saya dibayarin menikah bah orang betul belas saya bitang bikulang kok tor lah jangan guru bahasa ngaji baca sekon ini kampus subhanallah majata ma'arba'una rajulan min ummati Muhammad illa kana fihi waliyun umat Muhammad mengapolong dalam urusan ingat dak Allah urusan zikir dak Allah urusan pengajian sampai orang Pak Polo nikah beri gundeng Pak Polo atusan nikah illa kana fihi waliyun kan Pak Polo saos dalam bedes Pak wali po alhamdulillah pon sama nikah jadi beten kaulah manabi beda kesalahan nyun saporta iki Pak ki. Kalau ada kaca yang pecah jangan simpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah jangan simpan di dalam hati. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur kita panjang bolehlah kita berjumpa lagi. Akhirul kalam kecepot kula namira salalopot nyona sabora in the name of Allah the Mikiful the Confucian just for you my friend goodbye. Lu kan lumak aku pak ngerti sampean. Nak binian ngerti? Tak ngerti kok lakian. Aduh tak ngerti ya. Lah tak binian tak ngerti lakian tak ngerti. Betul tak ngerti. Apa cet agule tak ngerti ki. Cereng gule cereng cet nyolok ke al-is'ab kalabaan ya Habib. Cet salah. Terus nyolok apa mundur ke hari 12 tahun. Cet salah. Kasih dogiri kakek Abdul Kamas Alim cet salah di neraka kah. Gula pernah aku khusus le bani kenapa bahasa Inggris tak cekak sekali. 170 lah lang ba sebulan gula ningi baru bani ka aku khusus bani. Tak cekak. Secekak aku na I love you bani gulap ni. Badan ni sakone cekan mun tojuk sit ikwan. Mun lengan le sit irsit. Mun enong tidak. Mun maculun aing ke tengah sabut norap kar. Apa ada tak ning mole ada tak di mole. Ambu kah? Ambu. Ya Allah. Ambu. Lu ambu kan. Esep.
mantare barina barokah manfaat barokah toreh doa aki setuju para masyayikh para kiai ulama-ulama terlanjang umur lanjang bartobeten perjuangan bani kekik masih panjang mantur lanjang umur banturan sehat jasmani rohani setuju para ulama. Kenapa? Karena para ulama benar-benar malam selalu doa aki abdi sareng ajunan setuju benar-benar malam mesti aku doa aki tinggal abdina ajunan setuju lah mani kau tadi doa aki para ulama para kiai mantur pada sehat tinggi jasmani rohani lanjang umur lanjang partobeten sabani kapamator di beten kaula akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa yukafi masjid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika Allahumma inna nas'aluka imanan yubashir qalbana wa yaqinan sadiqan hatta na'lamu la yusibana illa ma katabta lana wa ridha bima qadaita. Allahumma inna nastaudi'uka imanana fi hayatina wa inda mamatina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rabb Musa wa Harun wa ya rabb Isa wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi ajma'in wa akrimna bil fahmi wal hifdhi wal aqli warzuqna al ilma wal hilma wal hikmata wa albisna libasat taqwa ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat iqdi hajatina bi anwa'il khairat bi hifdhika ala jami'i khalqika ya quriban ghayra ba'idin a'tina jami'a ma sa'alnaka wa zidna min fadlikal wasi'ina ilaika raghibun wa anta dzu fadlin adzim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.